Nkutane bone yede enkrata notice and a brave police for no yejumedie anase wo ye kire kese a ye pese ye Ghana memu ha abibia ne se oye kire ekoso a isaida se ye etia aban se economy ni mu emu ayede asesena mu emu ayede ehu oye kire ana ye nanso mpanyimfo ka say little drops of water makes a mighty ocean yedi na ye nim ye maame Evangelist Patricia Odrokranti, popularly known as Agradaa, yenim and social media platforms so and nema ekoso wo honomo okasetia empanyifo bi wakasetia amai panyifo okasetia yempanyifo bi yenim omo ewo man mu ha ebi ne ye papa Father Dexter yem papa Dr. Kwame Despite yem papa Reverend Dr. Owusu Bempa and ne wodu social media so edidiatam basa ya wodi wo mo no eya na eya asefo Ahaye Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise. Yedi ekunda papa nkwa na yedele. Se ope ekunda papa abla Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise. Yawa kundwe bia wa ha kundwe bia ope bia. Egypt ekunda, Germany ekunda, Italy ekunda, ekunda bia de bia onim se ye ekunda papa no e na Isaac Nana Obiri Yeboah odele wit. Ohwa kundwe amisimu. Na wangasa ohwa kundwe we Egypt enye China de ni. Eye Egypt akunda. We share biano class the bianity e bia papa every Egypt aba we ye the man to for bo e ko je bia ope wasase we so na na obiri ye bo anko na betuma mo China e ko ndwa pe e na ye ni bi but e ko ndwa bia country bia e ko ndwa ope no ye de wo se bla na be challenge yen na be bi say e ko ndwa ope say ye ntumi enya ma wa bla Isaac na obiri ye bo Enterprise e wa be kan free pie junction ho na usane first round second round no Isaac Nana Obiri Yeboah Furniture Enterprise ewo ho se o pese oni Nana Obiri Yeboah din kita ho bia free 0558 78 2268 ana say 0277 tie no mani 0277 469933 ekundwa bia o pe no Isaac Nana Obiri Yeboah no ntunchia se o pe kundwa we enene mpa seka no ma no free no ma no Isaac Nana Obiri Yeboah be ma we kundwa we enene mpa ekundwa bia wa ha bia wo pe enene mpa seka na Isaac Obiri Yeboah nko na ebetumi ama obi e Ghana ha Mwakwa edebatu ma GHSO medin any Empress Anne ememe nyina kitri bakopem ensembi edika esafata empani force etire MC ye enyade ayejai eche eswa de biara ada Evangelist Mama Pat ene abetodwa as a Reverend Patient Mensa boa nipa no dompem say nyame yadoma on the July 26 oye krekase pa watu din say Ghana needs Ghana woye edietia Evangelist Mama Pat then Agradaa na no wakopim o police for akache akwaje permita enu nti wode ba be demonstration ni nyina ne say ochiremu amami ebie na no bia na okasa etia obi akeke e social media no so atemdidie no edoso emofra koso enti ochire mofra achire bone ye ba bedi mu enkomo enya no so ye be kasa afa covenant no apam ede be ni apam den na ede ba ye wo huhu apam anase honamu apam e wo hono ni nyina ubemu na mami twa me ho na ye nkotie Reverend Patient Embra ye ba madam bedwani edi actual oka enti no we de mama akwa ya wo ba medewso mama ewie yi den na ede bo be pie eye police headquarters okay your friend Reverend Mrs. Patience Mensa Mesa ye enyumtuni yumtini a dodo na eni mesi friend Mama Yasha enne ye ba ha ahwefo ni etiefo amo ehwe ye mu tie ye nso mechia mo pa nkuta ne bone ye de enkrata notice and a brave police for no yejumedie anase wo ye kire kese a ye pese ye Ghana memu ha abibia ne se oye kire ekoso a isaida se ye etia aban se economy ni mu emu ayede asesena mu emu ayede ehu oye kire ana ye nanso mpanyimfo ka say little drops of water makes a mighty ocean yedi na ye nim ye maame Evangelist Patricia Odrokranti, popularly known as Agradaa, yenim and social media platforms so enema ekoso wo honomo okasetia empanyifo bi wakasetia amai panyifo okasetia yempanyifo bi yenim omo ewo man mu ha ebi ne ye papa Father Dexter
yem papa Dr. Kwame Despite, yem papa Reverend Dr. Owusu Bempa, and then we do social media so did the attempt basa ya would do woman. Aya na asef. Because and only me and Nubedia to Musa social media platforms here and as internet your money be brave for school one more assignment new homework side the mom I was some call internet so acquire research now akwala be fan phone or be fan tablet or be call online na afi the atemu kwa na pa to so aya na enye intino mesre se adofo amuni na makami under such way no we are victims of such insults no ya tun sa afemu na se mo baba abeka ye na ya yesa o ye chire na se di ya tem basa to encha at least a perform na social media no so aye asubuje dan se de bia na e di atem ne kasa e wonte a ense fata e kwaso no e ya na enye kwati mo meka ye ho na yuntumi enya sa wo de chi em say ye so a e di asubuje e beba oman o ye kire ne ye be hyase 8 o'clock amapa Tuesday 26th of July 8 o'clock amapa na ye ba be wie ewo regional headquarters ha ewo tudu Accra tudu ye ba abewie no wa say ti adofo na emeka ye ho na Ghana need Ghana demonstration entumi emra so na enyefe ampacho wo say oya chemba ye wo efa he ye ba ye no Ghana memo ha ya Accra ha ye be sha se wo circle or passport na dia ba bewie police regional office ase ewo tudu Accra aha ane de oye chere ba bewie e be sha se amapa 8 a.m. 26th of July this month year 2022 e be sha se o circle or passport na dia bewie ewo police regional office ahase na se no chere so bibiara ye de sika gari abu no bibiala ye na zan onto na mo enhia mo eye obra sports yes na mo yesa oye che no yes bibia Patricia anasa ye mame evangelist Patricia Odo Cranton Agradaa sane ye nyina ye nimu no wo a wodi watem bia no anasa wo a wodi sika gari bi edi wo mesere se be kan ye ho ni anya wo ye che na se di atem no ene san sam na e post social media ano betumi abrasi amai mesanso ama akwaba Reverend Patient Mensa ena yetie no ediaba wasanso ye enwumtuni na ena mensaka Prophet Armstrong Kwadwo Ajiman aka Congra Prophet amene no eba betwetwe enkomo ewo studio ha na wo bahia se wo de wadwenkyere ene wo comment ebefa comment section no ase ede amame enunti kame ho na yema no akwaba odi for mo akwaba ya me bibia wo for de adom ene ahwe ya da yesu ase evangelist mama part mo ye di fuyi na Bible say ewufo krampo no epe won dodo ena sanso na mpanimfo say epokra no ensuo togum na enei obi aba waja ne niema dada na gu ha ba bedom Kristo som no na ne niye bi enso ani esante wose odidi atem na ye hwese asofo ne adifo omo te som na se wote mu deda ebe boa no ebe dan yodo adidi ache no atete no kakra enye kra no mu training no mo ye ne kasatre na eho Reverend Aba Mountain so se enei organize demonstration e de etia no a etwa yi anase entwa yi medase Owaefe medase Radin Shira na mechia etiefo ni ahwefo ni na Ghana ha ankasa na ye wono sebi mpredriasa se wotena se na se wo dwene Ghana motherland Ghana no ho a wonte Ghana ase okay me minim kura no minim se so obi didi obi atema enye demonstration asem okay na emom yesi na court pacho what the mention many fear di me fear come enim kakra maintain say yesi obi adidi obi atem ya ye ho demonstration da but mahunu asa te say yesi obi court kire say wetietie obi fa ho di so wadidi obi atem into evangelist mama part edidi obi atem a
adenti na mo mfa ne nko court na mo be demonstration na adenti so na wo ya be hu police for na mo police for mo direct wo mo say e court asem na mo manya demonstration asem because demonstration wo it me ko fa ne ensem bebrebe ba obi create me would ewu demonstration asem enti to me ne de ehia demonstration na mesre police for so muntu wo na si demonstration so na wo mo nkire court kwan what dey make sure na so wo mo ntia demonstration no so obi edi watam afa ne court emre bi woman bi ba me ho se wo kobo obi dua na mbusa ansar wo se wadidi na tam sa na se ko report ne ye meche no ne ye ma ne nko sign bond enye dua ba asem we enye court asem ma ye meche no no onko kire de nti a wo di nipa na tem mama party obi a me meeting the physical say that but me ana me be share nkom se mama party be sesa because Agradaa da na di kire me bra na me da ho me hu ya nso ogina oprekope ogina wa o preach na o wie ye no ye o tako se wa o pese o fa Agradaa ne bra na edom bebrebe e ko ne na ase ko fa Agradaa ewo mani suade hu it me be gina one of the TV stations ne online TVs ni kind Emma even the whole Ghana crowd about 6-7 TV stations ebeyi so enti mama party will be a 7 preduasa obi beka say kanyame osinyame afrenke wo so to ne bo na area so obi kra ni nyame no no bi ni wo bi nyina ho onyame wo kwan a wo fa so the prophet evangelist bi aye na adwuma obi wo a wo tamo ne ya ne ya wa sha ase de na esaya de ne ya wa sha ase de na ka adwen sa kira sam nipa esesa ebi na to Paul ama ntemo so what you say one number wo kum nipa kum odifo that very day Agradaa de ne nsa kan na na Agradaa sha ase so de na ye ansenchire ni anwonwade enti no enye chenchina say wo senkeche nyi nipa na titi nipa ye Agradaa na titi nipa na me problem ba ko me wo mama part on say anka ensem bi wo ho a e wo se wonya abotere but esa say woni abotere ndi no no nso no wa ye de no we say oba mu nche enti no onim de ewo Kristo sumunum so ono de na ni kire no they say me hu say wa ye na adwe say Ghana de wo ye nyamedwuma na wa ama wani anyetia obi a wanfe wo sesese mu antro obi a because meaning one prophet o wo kumase a senani anyedia ba na nko de the Bible atofom because wo mo no wo si so on say the kumase for life city no wo mo dem na tutu wo mo ama wo mo no wo si so ni nyina do Bible atobo and but we jinam because o man ni ye de be ye den mama part ni ye den no me ni problem but ensem bi wo ho a e wo so twitwa so e na wonim bibi se bibi nso ankoka papa enje credit na wo je so enye trade na de friend papa no wonim adekoro oh meaning papa very good se papa si ni ba bi na bibi nkoka na enye trade o menya sure se wo solid prekopa no si wo di obi ate yes one reverend owusu bempa ewo issues enye mambia antama no wo no owusu bempa te se ba fine oh yes no corner sorry nyina okoba for nyina enti afred ye den afred wo so wa be fa Agradaa de wo mu mienu wo mu oma ye enemies ejebi ye de be de wo ho ene ejebi tiato no prophet ma me fa we mi sa wo say eye evangelist mama party nim say di fo nyina mo ni Agradaa wapam enti say evangelist mama party awa be na Agradaa ne wapam a won ga wo ba sorry ene ade etie ni nyina no ebegina medase se Agradaa na afre mama part ampa dia no matter what you do it will never stand enyina da so because Bible kura ka say the ordinance be ka the Agradaa asra no no de nsa ka Agradaa it be better na de nyame asra no no wo wakosori atia na mana yi de obeye bie ni ho a ebeye yi
enti enye yi but ono na was mpanimfuo bi ehye da frɛ no se me hu se mo koye demonstration ehu hia ka mpanimfuo mo de da Ghana no ka mo hye da frɛ no na mo nya de ebe mo nya me kasa kyerɛ prophet bra apam ne so mame se awrade ne wa apam a enu ti a yenyina e de be nkwan ne sa apam no ya ye ka ho asɛm. Okay, apam no ye wo mu miyinu. Okay. Ye wo bonsam apam. Ene ye wo nyame apam. Okay. Ne nyame apam no e di mpeja, e di yedie, enkoso, ene mpuntu, ene bere nipa. Se woni nyame wo apam a adebone ba beto a because of that apam no ntino, Awurade gina apam no so na wajew. Okay. So David ene ye friend say Jonathan Echo apam. Okay. Omu ye free. Enti ebra Jonathan ewu call ye no. Na ne baby o e friend say Mephibosheth. Okay. So and now apam David ni Jonathan call no wonyame mu nti no. Your friend say Jonathan ewu abewo ba your friend Mephibosheth. Ah na wa castle fie. Ono nko a. Bible say David kai apam a oni Jonathan call nti. Okohwehwe ne ba. Mephibosheth according to Bible kura no ye obi basabasa bi aso ntime nante eye Jonathan ba no ne ba no okay na won sem fata so osi ahemfi but enam apama na David any Jonathan wonti David kofa no betena na nchen na pono ho ma ni didi e ka ni fi okay so nti eno no ye nyame apam no now ye mra bonsam apam tete no na ye nananom akomfo ne abosom no no wo mu wa apam okay enti wo be hu se efie bi wo ho a nipa wo okay by sika eni fie ho tu wo se panyini pa wo fie ho no wo tenase a no wo hu se yenya yi bia ye ni sika ye de be ye sa na tie dia mekọ me komfo panyini ho okay na makwa akọbọ na mane no wa ye bibi afa ho aye de be ama to wo kwa na wo ka kire na no wa frɛ ni moti ana na boso no de ato wo manim was sa na tie de no mu mfa nipa message ti di obeye ni opa de bi da se kuku ana sa abeben mo kan ho na wa ma wa pɛ de aboso ni be demand okay se ye nipa moja kra na obehia papa ne de be e wa so odeko wodwan na ntwie preko na obehia obehia so mo de ko pete bibia to de kwa wo kun aboa no ontwa moja ni ngufo mo twagu adie okay so no wa penua bi enua na eye spirit sisi kwayo edura na adwa enante ono no owani ti wonim sa enua ni nyina no atwitwa no wa hye na ye bidie no wa yam no de afra moja no okay na be ye bibi ti se moto no de bi egu abebenu no wa se atwa moja egu so no wa fra sunsum aba betelem okay so to onya fra sunsum no betelem se pe no de amount no wa ma moto ni bi aka ho se wo kwa de owo fie ho bia no ma ne bi ntafre okay enti at the moment asa mo suso manum no sanity at the moment e bi be ka o katrema so no woni se tumi na ba benya covenant enti wo hu se awo okra na ho be ye wo den so wo ye adwuma enche na bi a wanyi ska but afa wo be wale a wo benya be ma wo do na nka wose wo wo baka makama bi de ma no ana wo benya wo ba wo be wale na nka wose wutime ne wo no afa na wo be makora anya adwuma mi pesika me fia me free mu yedie ni ho enti no me kwa kope yedie dia abre me ni mabusua ne me nchiri manso aba be fa yedie ni a me san ko fa ohawo sanity unse bonsam no wo ye different all together wo nya ade yie wo de sesa so wo change it won tam mfa ma o se koneko di yie sa da bi obeji bibia free ho tina konfo kra wo no wa wodi ka ji bibi free wo enti no obemu ya wa se bo a me bua wi apamu a me ne wo koyi akomo bia bi no e bia afi bia no sei na metie moja sei anasa me de sesa abusua no mu awo ye ogu be kan chiro sa afi bia sei okay na meje ubetimi o say I metimi obi nso wo ho a on kan kire wo
ti wo ho ana ne ma ni sisi abonso obi se me fa chire no yes say you so ebi nso ho ade ono ko ya ye ka chire ne se afi bi ase ne majo no ebi kura tam bi beba no wawu ko okay afi na so bi totototo abusua no bonso obi ho a na wakọ me difu obi ho because me kohwe me shebere so mo fie di awale ni ho o wale be ma ni begu sanity enti obi ho nso so a esense ya disika na kwa ji nipa abafi ho adwuma bie ne ho a obeye ebe obetime tu kwan pa ko dura brochire se wo kọbọ bra nso unya adwuma nye sika no kura to wo nsem anu wo na problem now they solve ye wo bu ho no ne de sanity wo de kukuru ska he fama no e tall in some obenya abayama ne de asombo e tall in some an yale ne beba ama ne de akwa na prodo ba ka ne ho what you say enti eno de sunsun mu apam unya tafri bi se ya sabi o wo a wotiwe se me ma obi na unya tafri se ya e ya won to aso woni sunsun no wa apam wo ba na wo hye wo yefunu mu no anade afe na wo benyem no wa ntafri bi but esanse wo ye wo mogenti no wo na onu so ni sunsun no awa apam ye fra bibi say the bloodline it will be crowd betima fro wa abrochi na bia ya anwo no Ghana ha o ma me ye Ghana ni no okowo no wa abrochi na bia wo fra wo sesofo e bia menya problem bi say wo bom paye no so wo hu say problem bi say no wa encounter efri ni fie obeka jo say there be sofo nya no kure because if you okra no minim ho da ya anwo me ho inti na free ho emfa ho say ye wo eye the bloodline wo ma mi moja no odeta frade no ebi na abaye wo no sanete ebi na abaye wo na wodi gina ho nto ye dan wo ne no apam ti ebedi unya awo ho be de ama adwuma ho be de ama sikasem ho awale obi ho wale anagu unya boyfriend a one ne hihya awale anagu so ade ni defie ho se yan breaki amane mfiri wo so a wo bo wo wiase nyina wa bra bo be ye basa okay apam a wo kan man bi e ba me ho ne ne yere ba me ho ena man ne maame ekoye ginade de man ne manyina okay e ma wo mu nya sika na spirit ne kan ne say emfie numu bia no mejo enipa baako okay ana man ne maame nsu edom wo ni fie ena wote ase ana maame na bewu kro okay maame ne wu ko no man no o maame ne wo mu nan o mu nyina wa abrochire man no nso koba enti wo se wo da ho a na waso daye wo so daye a wo se na spirit na be kan kire no wo daye no se unua so masi ye nkonde kokuna afi obenhu anse prekope one nipa spirit no e woni nua nche no ode sekan ama no 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 ade awo no ache kura na wotwe mienu buebuebuebu na nipa na ewu akwatu aso saa tere no se no wonte ase okun nipa ene wo ba me ho ene awurade da ni nyina di chense yi wo maame na hu aseda no wanfa nkwo no wewuko o maame no nsu bewu na wo so ofre wo no abema na wo ye panyini no e ka kire me say bia say na maye wo konfo asomasi ho na abosoma asomasi ho enti ko na koye ho ade na munyi mutimfirase ana say ko na fia ibia no fa aboade ne ye de ebe e ko wanka nkire no ene wewu ko na nkwala ni wu 2 weeks 1 month sa they say o ma kam you no pe obi a when you cry 18 years team what you say 18 years team e wo fie ho and now they hwehwe posters teta da wo mu wusa wo be wura mu no na saa de we be kam enti obi wo ho no ma saa de ni di wo mu ya obi se ma bo ho mpaye ma yesi da bi nyempa bo ne mpaebo enyen paibo ne mpaibo sofo ewurade num ne tumi ma ne sunsun mu ahodo mu hunu no ontime mmoa okay ontime mmoa because obi betima frɛ say sister meti nipa so mesinka wo radio station hono but me frɛ no waya niema na wo so ye ma me no waya ya yenye yi adentia ye wo difo ne wo difo ye nya ye nim say bible ye kura yin ya kwa sole kwesi ada me ma sorry ya wo mitu
na me di nyi ye hwa na etwa me furu ma manyinya me da so tim ma wale wo me bo me bra me man so e ba be ko bi na se ene no me hwe na se nyema bi nko yie wo me so a menim se ntete ye no Bible na mama ti asense anasa ya kyerɛkyerɛ me so makan ya hu se wo se me ko to bi anim a me bɔ mpaye na me de ma bisade akɔ Awurade anim na me bɔ mpaye me twa fasting na ma me ho bia me kra da bia no me de ba ya fasting na me hwɛ Awurade anim se obe break those things no e dia ma me no Awurade ntimi anya mfa ma me masa ahonhom na ebia na me nana no mo e di o machi ko gya ya wo kɔgye ye na e di abusua ni nyame me nyi me ho emfa emfiri mo me ntimi nye okay wo a wuntumi nye okay e kire se Awurade ma wo sa tumi no so ahodena onfa ma enti wo be den wo tumi aye okay ye wo ye particular bi wo ho Awurade ahyɛdade tumi na maye na sa mo na mo wo sa problem nti na Awurade de sa tumi na maye say ya fa mra na mo solve maye sanity enti e bra Awurade twe etu Satan to asase so wo se munwie bi se wato riase sudifo no aba mo nkyɛn enti Awurade hu ni nyina na o se no se ma mpe me bi so amfa me tumi anom wo mo de ba bu awiase a enye papa enu nti na Awurade nso de ni tumi adom ye se ye mfa mo wa ne ma no enti wa hu ntime ntena se nkasa manya problem na wunya a ufiti bo ho mpa ye ne akọ enti wa hwe a obeka se Awurade apaw yese wa paw ade na edi wo so na hu tumi ne nkita wo te wo se wo kɔ de Awurade de hu tumi na ye de e ama no untime ngasa wonso ye tene ni tie wo say Awurade tie me so me pass sorry what is the Bible no me timi kan no entisa Moses no ne your friend say ne nkora a wo musua no bebrebe ne nam Moses ko anu akotie de Awurade ka no abeka kire Israel for no afa de duro ba bi no mo se da bi ye nyina ye nipa e wo say ye so Awurade ne ye ka se sa na tie so ana Moses say okay mo ka mate ene ye da se obeba bekasa ya mo meti okay Awurade shas yes wo kasa no nim de esi na fom pai na eka nipa wuram na eka tua na eyese kire wo say enye wo bia na betimi ate nyame ne ama na ye yie kire wo say enye wo bia na Awurade betumi ada no ho adi a kire na ama na ye yie wo bi wo kra bone wo ne ho bone ankasa wo ne ho Awurade nso na ni ntime hwe bone tibeda na Awurade na wo adi nkita ho jese de Awurade ate ne ho na wadom ne di ne tumi atena no so ena wafa no so abo nyesa be bompai obi abompai 10 years e wa awale ho still be ma kuranse ne peda wo pray beda hanu ma wa ball leki nwie ya wa kofa Bible na wo bompai se gade ma be men wale mi o ma be wale mi o obeti obe onu be ye die be ye bia obe wale a no obu kohwini no akwa foforo na efri because busuye bi wo aye nwale wo okay to obi wo a oba bi wo a be ma we fa na no agya no akwa wale foforo be ma we ne to obi wo ma hyehyɛ wale akura atoto ho na emu do hu ano wale foforo obi so ne da ba ko pe no ano ne ye mfre ni bi what yes wa hwe obeka so oba ni na eni suban enye suban na woni bibi koso covenant bi koso ti se Awurade ehunu omobo amfa ni difo no so anyiwa amfiri mu a wo boa wo nwale ba da bia ma bebu kwasa da bi won so no so no nani de ma ho wo ma bebre won nche ma to ntimi ntwisu se we na mepe eno so ya pam ni bia ye betimi dia to obi so on say it was spiritual marriage yeah be ma wo pe ma bebre bia e be a spiritual marriage okay ene bi nso so ho a onu ani su ene ne ban o ti ene ne ban a odi ti na oba ma afodie obi o wa wo te ba na Satan akasa ego obi o ko otime kasa me otime fa pen check ma dodo a wa fa wo nyina na bi esi 18 was ma me fa 20 nya de be en ka mo jale what you say en sembi wo wa koso a ye kan say ya obi tia obeka say ya agoro ne ye ba tanya agoro esi edi enti na obi etu kwan si wo kwa abrochira akobobra but wo kodru ye nkrata asem eho ayeden adwuma asem wide wo hyede wonye adwuma nye enti wontime mfirefie mpu
ana ye bu no ho so akonta se wakoye yie na won kai wo ma abusuan so to no bre wonya ukra fro se sendi ni ska minimo bi o fe brochire ba na tade o de call no ba no an hye no I tell you abrochire fo bre no enye easy so bi fre wa kan problem a kire wa ka wo mfa fo mfre ne se wo mo na no imami bi a ne ba winning lottery yi bi a e wo se o de ne kodu UK na wo full plane kodu ye wodu ye na se plane mu no ne ba no ewu na wasa wasan mo machi ba na obesi akam no ebi no ano odem na se mo buhye mo ye kwa bochire ntu kwan wafo so ase wo betu kwan ayade no so ya apama eda ho enti ni kwa se wo nan si abrochire ho ba ye betimi ableki saade no oh why not ekwan benso ekwan hoduo bebrebe e na make on say Bible ne kan no 1 Corinthians chapter 12 verse 4 go in say woma odifuo bi sunsun hoduo mu ti ade so no sanity no be boa wo sanity odifuo ya bre no aye pe enkomo na dem ayi apam ne de doso papa obi o kwa na no kasa na nsen krembo yesi wunu be ma kra da na ajeje kon kra ya pam ni bia ai enti se wan wale wa na te se mo ma papam de da entu be kwa wale ya na only for na words etuja anywhere kira kwan efa mame okay me final word America she ni penyina say me do bia okay but mint men no one sane ewurade sir ewurade na do pa me so betimi ahwe camera no me do bia but mint men no one sane ewurade na do bia nti Bible say ewurade onsem me serew obi anhwehwe ewurade akira kwan sir de etoso mienu obi wo problem tete no edininya hano wafra na omuntime nsobo mana da bia meka asem bi se wako baabi na nipa nka okopem wo afiro no no antimi amoa wa eno nkire se moa ni ho emoa wo ho na emu bi a wo ye no ana enyagi enti medie Ewurade ama me tumi okay conquer prophet tina medini ya conquer no bia Ewurade ama me di so enti ubetima fa me number no 0241 61 62 47 0241 61 62 47 Ewurade nhyira obi a na onye obi a kese amen na nipa nyina anya ni daso say it is not over yes until it is over. Sa pepe. Odi fo nyame so nchira. Sa wo je dry e ba mi studio ha no mo sei. Na ahwefo wati ni nyina apami a nyama bi o aye de ho akohyem enso yenim hwehwe kira kwan. Ne ama nyama nkoso a wankasa no za de bi o awotena se dwen ho a o calculate a ensi so e wo se o hwehwe e kira kwan se bia na be ya apam ni bia no wafre na ne di nsa wo so ye all the social media platform no so follow ya na like na share afa subscribe ya upload video bi announce etimi aka midin ene Empress Ann ememe nyina ketwe ba kope nyame yadoma ye besia hye bi makra Ebusia wonim se abefunim de ena sesei ewoso wonim se wontimi bibia ewo wiase sesei abra wonfo abefunim de emfa nka ho wosan so enim se sesei no ebesonsum nsam so a abefunim de asan agbewremu ana aso daye wonti ase wodaye so ache wodaye so entimi mbem enonchi enene me kanfo prophet Dr. Abennego ediama ono ena onyankopon enam ne so na ode abefu ewremu ewo sunsun semu a ode ji Onyankopon emma edi from how ene mamane ene omatiti mu erunti Onyankopon enam ne so edi a new spiritual science technology edi ababontin aye freno aye castoplanto technologies beba chawo hwe prophet Dr. Abennego owo insam adwagiri castoplanto technologies casting out negativities and planting in positivities